Yes, turabaheza ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro The Voice of Youth, aho muherere hose cyane cyane urubyiruko mu nce zitandukanye mu bihugu bitandukanye. Urubyiruko rwacu aho muherere hose turabaheza ikaze mu biganiro tugiye kugirana n'ubundi n'urubyiruko rwacu kuri uyu munsi wa none. Uyu munsi rero turi kumwe na bamwe mu rubyiruko rwo muri Australia, aho twifuje kuganira hejuru ya topic turi buze kubagezaho mu kanya. Ariko mbere yuko tuganira cyangwa se twinjira mu biganiro byacu, reka mbanze mbagezeho abo bantu turi kumwe hano ku murongo wa telefone tugiye gusangira ino topic twabateguriye kuri uyu munsi wa none. So abo bantu rero hariho Douglas utuye Townsville, akaba Kagame utuye Kosaba, Kimazi utuye Brisbane, na Desire utuye Wollongong, na Mpore utuye Brisbane, na Bonfisi utuye Sydney, na Queen utuye Wollongong. Abo rero nibo batumirwa dufite kuri uyu munsi wa none, twifuje kuganira nabo kuri topic twabashije kuba twabateguriye. Topic yacu uyu munsi rero muri make iravuga ni hejuru y'iwacu Imuremge. Murabizi ko mu mahanga turi mu bihugu by'amahanga, turashaka kumenya niki urubyiruko rutekereza hejuru y'ubwoko, hejuru y'igihugu cyacu. Rero topic yacu iravuga ese ni uruhe ruhare urubyiruko ruri mu mahanga rugomba kugira just mu iterambere ry'igihugu n'ubwoko. Rero kugira ngo twinjire muri topic yacu uyu munsi, turatangira tuganira n'ubundi n'abatumirwa bacu ijambo. Buri muntu afite iminota 2 yo kugira ico avuga kuri ino topic, hanyuma turaza gukomereza aho ngaho. Rero bikiraho, reka dutangirane na mugenzi wacu Pore. Nimba utwumva ku murongo wa telefone, wasuhuza abantu ndetse ugira n'ico uvuga kuri topic yacu uyu munsi. Murakoze cyane David. Ni iby'agaciro kandi twishimiye kongera kubana namwe kuri uyu murongo, tuganira hejuru y'uburyo urubyiruko nkatwe urubyiruko rw'abana b'Abanyamurenge bari imahanga twakwiteza imbere kandi tukaba n'inkingi nkuru, inkingi ikomeye y'igihugu, tukaba twateza igihugu cyacu imbere. Byukuri nk'uko tuza gukomeza tubiganiraho, amajyambere ni ngombwa no kurebera hamwe n'uburyo twafatikanya nk'urubyiruko, tukahana ibitekerezo mu buryo twakwishyira hamwe, tukareba nimba hari n'icyo twakora mu kugarura mu bijyanye n'umutekano w'iwacu, n'uburyo twafatikanya mu guhuza imbaraga mu bintu byose n'iby'agaciro. So muri makeya, I look forward mu biganiro tuza kugirana, kuko ndabyizeye ko biba ari ibiganiro byiza kandi by'agaciro. Murakoze. Yes, mugize neza cyane mugenzi wacu Mpore kuva Brisbane. Rero dukomeza n'abatumirwa bacu uyu munsi, reka twumve Desire agire ico abivugaho. Murakoze cyane. Murakoze David, murakoze cyane. Icyo numva ni uko umuntu wese, umwana wese cyangwa se umusore wese w'umunyamurenge utuye mu mahanga, ni ngombwa ko atekereza iwabo kandi akava mu gutekereza akajya n'icyo yakora. Gusa njyewe icyo numva ni uko mbere y'uko tugira urwo ruhare, hari abantu benshi bataba bari updated n'ibiri kubera iwacu, mbese n'ababizi ariko ntibazi uburyo bashobora gutabara cyangwa se gufasha. Rero nkaba numva ko haba hakenewe nk'ikintu cya ongoing conversation, nk'abasore bose hari tukaganirira uburyo dushobora gutabara
bene wacu baririya hakurya. So mbere yuko tunaganira hakaba n'ikintu cyo kwiyumva ko umuntu wese akumva ko iwabo bimureba, iwacu bitureba, umwana wese w'umunyamurenge bimureba, kureba iwabo. Rero hakaba nsabye ko haba ikiganiro, hakazaba ongoing conversation nk'izi dukoze kugira ngo twibukiranye tumenye ko twasize iwacu. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane Desire kuva Brisbane. Rero dukomeza n'abatumirwa bacu b'uyu munsi, reka twumve mugenzi wacu Kagame kuva Korsaba. Kagame, nimba uri ku murongo twumva, wagira nawe ico uvuga. Murakoze cyane kumpa ijambo, kandi murakoze cyane kuba mwampisemo mu batumirwa bagomba kubana namwe muri iki kiganiro cyiza cyo guteza imbere iwacu biciye mu rubyiruko. Ngewe ikintu navuga kuri ibyo ngibyo, nakunganira mu rya mugenzi wanjye Desire, ngashyiraho nk'itafari ku byo yari yavuze. Dukeneye kubanza kwiga, ibyo dukeneye kubanza kwiga ni iki? Dukeneye kubanza kwiga indangagaciro z'umunyamurenge, kuko twaje mu bihugu byo hanze dufata imico itandukanye, ndavuga ku giti cyanjye ndetse n'abandi, ubwo ndavugira n'abatari aha ngaha. Dufata imico itandukanye bitewe n'ibihugu turimo, yaba bari za Amerika, mu Bwongereza, za Europe, Australia n'ahandi. Dukeneye kubanza kwiga amateka fese y'iwacu, dukeneye kubanza kwiga indangagaciro zacu, noneho tukabihuza na experience tumaze kugira yo gutura muri ibi bihugu, noneho tukabona kurebera hamwe uruhare rw'umusore w'umunyamurenge mu iterambere ry'iwacu. Kuko ubu ngubu tugiye kuvuga ngo duhite tureba ku iterambere ry'iwacu, twaba dusimbutse, kuko hari byinshi tutariga, hari byinshi tutaramenya. So hari byo mvuga ngo ndafata ku kintu Desire yavuze, dukeneye ibiganiro n'abantu bakuru, dukeneye inama kugira tubanze tumenye fese umunyamurenge, umusore w'umunyamurenge agomba kubaho gute, agomba kwitwara gute. So ni icyo ngicyo navuga kuri no topic turi kuvuga muri kano kanya. Murakoze. Sawa, murakoze cyane. Wenda turaza kugaruka kuri icyo kintu ho bukeya, ariko mbere yuko tukigarukaho, reka twumve mugenzi wacu Bonfils kuva Sydney, nawe agire icyo avuga kuri topic yacu y'uyu munsi wa none. Murakoze cyane David Sekunzi. Nanje ndongeraho utuntu duke kuri zo Desire avuzeho, ariko naje initial response yanje kuri iki kibazo ni uku applyinga education, ukiga ikibazo tukamenya ikibazo cyari cyo, kubera ko for example ari abantu nkanje twavukiye mu mahanga tutazi Imuremge, urumva, tukaba dukeneye ikintu bita education, bikatwumvisha abo turibo, tugakunda abo turibo, noneho bikazadufasha mu ku-improvinga no kugira umwete wo kwitabira ibibazo by'Imuremge. Your education igomba kuba on a local as well as a global scale. Apana mbese ikintu kikireba twese hano muri Australia locally, no nitumara kwitunganya tuga applying a very good system, noneho we can initiate it to other countries, Canada, US, Europe, Asia, etc. Twarangiza ikintu bita education, tukamanuka ku kintu jewe nkunda kandi nemera gikora cyane, ikintu cyo gukora financially. Urumva, iyo ayo niyo ma strategy twakoresha tukareba nyine ukuntu twakwizamura na party yacu twakina kugira ngo dukemure kino kibazo cy'Imuremge. Reka ndekera aho ngaho. Murakoze cyane. Ego, urakoze cyane Bonfils. Rero dukomeza twumva uko abatumirwa bacu bumva topic yacu uyu munsi. Reka twumve Queen kuva Wolongongo, nawe agire ico atugezaho kuri topic yacu uyu munsi. Queen from Wolongongo, nimba utwumva nawe wagira ico uvuga. Hi, ndabara mukije. But nimba
It's fine. Can I use English? Yeah. So, You can use any language. cool. So basically, me, I like to support idea Desire and Bamwe mostly. But for me, I feel like the most important thing that we need is, as Bamwe said, is education, and more importantly, awareness. Because if we're not aware of what's going on, we can't really talk about it. And we also need to be proud, like Bamwe said, we need to be proud of who we are. Because, for example, during this time where there was war happening back home, a lot of people do know about it, especially. It would be nice to also not just focus on the youth, as in people who are like 13 and above, and then the elders, but the kids are also important, because kids don't know anything about where they come from. They're born here, and then they're just taught the culture of where they live. But it's important if you also reach out to the little ones and then ask them, make them aware of who they are and then where they come from. For me, my main focus personally will be on the younger kids, because when I was talking about this topic to them, it's like they didn't care and they don't know anything that's going on. So that would be my main focus area if I was to talk about the whole thing, is focus, like the age should be from 0 above, not just like youth and then the older people. Even the younger kids need to know what's going on. So that'll be just my point on that. Thank you. Thank you very much. Reka rero twumve mugenzi wacu Douglas from Townsville nawe agire ico avuga kuri topic yacu uyu munsi. Douglas, nimba uri ku murongo wa telefone wagira ico dutangariza hanyuma dukomeza mu biganiro byacu by'uyu munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye. Dushimiye David kubwo gutekereza iki gitekerezo, kandi no kumushimira nyine kuba yaduhisemo mu bagira contribution twotanga ku buryo twubaka iwacu. Nshimira n'abatanze umwanya wabo kugira ngo baze gukorane bino biganiro. Mwese mwagiye muvuga amajya meza. Nanje ibyo nokungamo nuko mu by'ukuri iwacu hari ibibazo twese tuzi kandi bimaze igihe, uhereye nko muri za 60 mu mateka tuba twumva nuko byahozeho, ariko noneho ngo bigere muri ino myaka noneho bisa n'ibigiye ku rundi rwego. Impamvu ntekereza kuko zagiye ku rundi rwego, intambara irakomera cyane, bageraho banyaga inka zose. Ugiye kureba ubu nyine ruguru abantu basigaranye umutungo ni bakeya cyane. Izo zose kuba zarageze aho bigera kuri ubu nuko nta bantu bakihari. N'uko ugiye kureba abasigayeyo ni abasaza n'abana n'abakecuru. Urubyiruko nyine usanga ari bene bimwe bagisigara. Rero icyambere cyo igisubizo novuga kuko aho kirikira muri twebwe k'urubyiruko, ukuvuga ngo icyambere cyo ikibazo turakizi. Ikibazo gituma iwacu hadatera imbere ni intambara, ni amacakubiri. Nicyo gituma tudatera imbere. Kuba rero twaramenye igituma tudatera imbere, noneho icyo tugiye kwiga nuko twakwiga ndetse ni gute twozana amahoro iwacu, n'iki twokora kugira ngo tuzane amahoro iwacu. Bimwe mwagiye mubivuga, kose icyo nanjye nakongeraho nuko sese nk'urubyiruko twebwe abari hano muri Australia twogira ubumwe, hakabaho communication, tukamenyana, tukabaho ibiganiro by'uburyo nimba ari inkunga dushaka gutera abacu bakuye mu zabo impunzi, nimba hari icyo tubona icyo cyose twashaka kugezayo tukabikora dufatikanye.
so jewe n'insigo ngiye novuga no kugira gushyira hamwe kabaho organisation mu buryo bwose tukagira ubumwe n'ishaka ry'ubwoko mwakoze. Yes, murakoze cyane mwese, mbashije kubashimira byimazeyo ku bitekerezo byiza hejuru ya topic yacu uyu munsi. Rero twese twagiye tugaruka ku kintu kijanye no gutegura ibiganiro, tugaruka ku kintu kijanye no kwigisha abantu urubyiruko rutoya rwavukiye ino mu mahanga n'abaje bakiri batoya bakaba badafite idea y'ibibera iwacu. Rero ndagira ngo mbabaze ikindi kibazo kimwe, hanyuma mbaheze rugari namwe mubazanye ibibazo, hanyuma turaza kuba twegereza ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se ibiganiro byacu. Muri make dufite ikibazo cy'intambara hari iwacu, ikindi kandi dufite ikibazo cy'iterambere hari iwacu. Mu by'ukuri topic yacu yazibaza tese ni uruhe ruhare twogira mu iterambere ry'iwacu, ariko mu by'ukuri biragoye kugira ngo abantu biteze imbere bari mu bibazo by'intambara. Ese mubona nidutegura ibiganiro byinshi by'urubyiruko bizogira uruhe ruhare mu kumara intambara iwacu Imuremge? Sawa, murakoze cyane. Reka dufate amasegonda makeya dusubiza icyo kibazo, hanyuma umwanya uraza kuba ari uwanyu. Uwo bafite ikibazo yakibaza kugira ngo tuze kurangiza ibiganiro byacu by'uyu munsi. Rero reka twumve Mpore n'ubundi nk'uko twatangiranye nawe agire icyo abivugaho. Sawa, murakoze cyane. Murakoze cyane. Ibiganiro burya ni ingenzi kubera ko abakuru baravuze ngo burya ngo bajye inama n'Imana irabasanga. Usanga mu by'ukuri iyo abantu bafata umwanya bakaganira nibwo babasha kunganirana no kubwirana mu by'ukuri, bagahana ibitekerezo mu byo babona bitagenda n'ibyo babona byagenda n'uburyo ibibazo byashakirwa ibisubizo. Ariko iyo abantu batabasha kubishakira umwanya ngo bigomwe imyanya yabo bahure baganire, icyo gihe ni amahirwe akomeye ntekereza ko baba bari kwitesha. Kandi burya iyo umuntu yahaye ikintu agaciro bituma ashyiraho n'intege n'ubushake mu kubikoreraho, nka mu Bongereza nibo bakunze kuvuga research, akabikoreraho ubushakashatsi, bigatuma yaguka mu bitekerezo, bigatuma abasha kugira icyo yakontribuye mbese. Naho iyo abantu badahura ngo baganire, nta rubuga ruba ruhari ngo abantu babashe guhuza ibitekerezo, babashe guhuza imbaraga. Kandi burya ngo iyo abantu batahuje imbaraga ntacyo abantu bageraho mu by'ukuri. So numva iyo turemye ibiganiro ni urubuga tuba turemye rwo kugira ngo abantu babashe guhuza imbaraga, babashe guhuza ibitekerezo, babashe no guhuza n'ubushobozi kugira ngo ibyo twaganira byose bizabashe kugerwaho. Murakoze. Murakoze cyane. Rero Desire, we uzumva gute? Wumva gushaka ibiganiro bihuza urubyiruko bizogira uruhe ruhare mu kugarura amahoro iwacu cyangwa se mu guteza imbere iwacu? Murakoze cyane kumbaza. Kandi abasore turi abantu b'abanyembaraga cyane. Abasore ari cyo twahindura kinini cyane iwacu, especially kuri situation ihari. Twahindura mu buryo bw'amafaranga, ariko kandi njye numva ko twahindura ibiri kubiriya turenze awareness y'ibiri kubiri iwacu. Ndagira ngo mwabonye akantu kacenginze mu minsi ishize ka Imuremge, ibintu kagiye gakora awareness karenze
ibyo byose byabaye kubera ko abantu benshi babishenije ni aba young people, yeah, ni aba young people, ku mbuga nyinshi ubona ari aba young people. So abana bacu dufite ngaha bagiye bavuka ino mu mahanga cyangwa bakuri bino bafite ubwo bwenge, ntibazi what's going on, yeah. So rero imagine nabo babishyarize ku mbuga zabo kuri social media platforms zabo, bafite abana b'abazungu bari kumwe cyangwa se n'abaparents babo bakabimenya. Urumva awareness twarezinga mu gutabara ubwoko bwacu. So dufite ikibazo tugira iwacu nuko ibintu byose tuba twifata tukabifata amafaranga. Yego amafaranga ni important cyane kuko arakeneye gufasha, ariko kandi tugomba kwiyumvisha ko kurezinga awareness mu baturanyi turi kumwe ibyo government binyuze mu biganiro tuganira, nibyo bintu byatuma, nibyo bintu byagira uruhare runini cyane mu kugabanya iriya ntambara cyangwa se situation iri mu gihugu cyacu. Murakoze cyane. Beze hari ikintu none se njyewe ukuntu njyewe numva kino kibazo cy'umurenge, kino kibazo kimaze hafi umwaka kirimo kiraba. None se tuzakomeza tuvuge cyangwa se dukomeze ducontributing in terms of awareness kugeza ryari? Kubera ko abazungu batuzanye hano, none twashitse hano, tumaze gushika hano turagenda kandi kubasaba ngo badukemurire ibibazo z'umurenge, kandi baraduhaye imbaraga, baduheza resources zose dukeneye kugira ngo natwe tuzabashe kwikiza. Uranyumva? Nitukumva. Ni ukuvuga ngo kino kibazo cy'umurenge ni cy'umunyamurenge, kandi inyishu igomba kuva mu banyamurenge. Urumva? Tugiye kureba mu ruhare rwo kuganiriza abandi bantu ikibazo, urwo ruhande rugomba kuba only a very small percentage, ariko indi large 80% igomba kuba ari twebwe abanyamurenge dukora, tuganira, dukora izo dukora zose, ariko inyishu ikaba muri twebwe. Urakoze cyane bande mbere gusubiza icyo kibazo warubajije. Murakoze cyane. Urumva icyo abanyamurenge twakoze n'ubushize mu buryo bwo gutanga amafaranga. Urumva nobody knows how effective it is. Urumva icyo nshaka kuvuga Bonfise, twagiye abanyamurenge benshi ku isi yose bagerageje gutanga amafaranga. Reka muri Amerika n'ubushize ubuhamya ko muri Amerika ari abantu bagiye batanga $5,000 icumi z'amadolari. Urumva ariko nobody knows how effective that money was to help the situation. Okay, so ko yarakoze ibyo yakoze, ariko ngendemera ko kurezinga awareness aho turi, sibyo n'amahanga akabimenya, nibyo bifite agaciro kanini cyane, kuko twabonye abanyamurenge bari muri USA baje bakabaza hara muri White House, Court House, sibyo ariko ntabwo twebwe abanyamurenge bari muri Australia tubaza Canberra ngo tuje gutaka, sibyo sinzi ko ari ababikoze barabikoze nani bayo, ariko urumva ko twebwe hano muri Australia turi inyuma muri kurezinga awareness, ariko muri awareness barezinze abandi banyamurenge bari ku isi. Icyo yakoze yateje isi gukanguka kumenya what's going on. Nose mu kubimenya ubwo abantu babimenye, what zadufashije iki nk'abanyamurenge? Abantu kumenya badufashije iki? Zadufashe kugabanya situation kubera iri haruguru. Uretse ushatse kumbwira ko umuzungu yamenye ikibazo cy'umurenge zatumye situation igabanuka. Impamvu yagabanutse nuko abantu bakoze batanga bya 10,000 bavuze. Urumva barakora barafasha, ariko nta muzungu wa applying the international pressure bituma imurenge calming down. Then I was supporting the desert on this one because awareness, awareness is important. Okay? I agree. So I agree with you. You can't say that awareness number one to women in America like on rallies and everything. All that they did was for nothing, because it is. If people didn't know about this in those posts and advertisements,
iyo abantu bo hanze bitari kubageraho, I don't think anything could have happened in Imuremge. You can't say that money is the only source that can help them. Money, amafaranga abafasha mu biryo, akabafasha mu biki, but at the end of the day, my whoever was killing them, they're not going to stop because they got money. They helping because the UN and other people took initiative to help them. So on the point saying there's point for me it's valid 100% because we need awareness in order for something to be done. Because if people don't know about it, they're not going to react. Mfite ikibazo nshaka kubaza Bonfise, mbabarire gutwara umwanya. What's your opinion on this? Wowe ushaka wumva ko twakora? Jewe Desire namushigikiye ku kintu kijanye na awareness, kurumva? No kugenda kuganiriza abantu ikibazo cyacu cy'Imuremge kugira ngo kimenyekane, sivyo? None se ahantu mbese ikibazo twarakiganirije abantu barakimenya, sivyo? Barangije kukimenya niki cyadufashije Imuremge, zatumye Imuremge mayireka kutwica. Ntizatumye mayireka kutwica, ariko kandi amafaranga none utuma mayireka kutwica. Ariko reka ngusubiza aho ngaho. None se njye mfashe amafaranga nkayohereza ruguru, kurumva? I can provide shelter ku bantu, kurumva? I can provide all sorts of equipment for them to maybe defend themselves. Kurumva? Naho twe kureba ikintu kijanye na awareness tugomba kukirebera ahantu on a very small scale, antitubiza agaciro kanini cyane. Twara ko dufite akazi kanini tugomba gukora. Okay, ikintu je nshaka ko munsubiza ni ukuvuga ngo ikibazo twarakimenyesheje abantu bamaze kukimenya niki cyadufashije. I just want an answer for that question. Let me answer you. That's okay. All right. But how long have you guys been quiet? This advertisement, it's like, it came like a flip. Like, it came and then disappeared. You guys stopped talking about it. It's like, once you stop talking about something, my question done. Is... I'm getting there. Yeah. I'm getting there. So, for example, it's not, what are you going, I have a question for you. Hold on, you can ask me mine. Answer my questions to the question. So is that okay if I do it that way? So basically, if you're sending money, for you're thinking about you're gonna like help them with the shelter, you're gonna help them with the defense, whatever they have to buy to defend them, right? It's not what you're defending. But if you think the people who are attacking them, they're still gonna burn those shelters that you're buying to them. Yeah. So that doesn't even solve you can provide humanitarian services, urumva? Kandi hariho n'ibindi bintu tutopfa kuvugira hano online, simurumva twese turi abantu bakuru kandi turabizi, sibyo? Yeah. Nuvugisha umuntu ukomeye, kurumva, aka applyinga international pressure kuri Congo, akababwira ngo kano karengane ku Banyamurenge, it must come to an end, you have to take action. Then novuga ngo iri awareness twatanze ngibi izo yakoze zatumye the United States applying a pressure to the Congolese government, biradufasha gutyo. Kurumva kwini? Yes, wenda bikira bagarure gato mu murongo, turi kumwe n'abandi bantu hano ku murongo wa telefone kandi amasaha nk'aho yatugendanye. Ubu nyine reka twumve Kagame icyo abitekerezaho mu minota mikeya cyane, hanyuma dukomeze n'abandi tugera no ku musozo. Hasigaye turaza kureba feedback mu makomenti kugira ngo babashe kudufasha gusobanukirwa hejuru y'ibintu turi ko tuganiraho. Kagame, nimba ukiri ku murongo, what do you think? Murakoze cyane, discussion bagize ni nziza kandi rwose ibintu bari kuvuga ni ibintu byubaka. Douglas yabivuze neza. Douglas yavuze ngo ikibazo turi kuvugaho ni ikibazo kimaze imyaka, kandi ni ikibazo muri ubu ngubu cyazamutse. Ni ikibazo twebwe urubyiruko rw'Abanyamurenge rwa hano muri Australia nta effect nziza twebwe twigeze tugaragaza.
twararyana kandi yabivuze neza ngo turi imbaraga, dufite imbaraga nyinshi z'ikintu tugomba gukora ku bwoko bwacu. So ngewe icyo numva ibiganiro birakenewe, amafaranga arakenewe, gusenga birakenewe. Ni ukuvuga muri rusange ntabwo hakenewe ibiganiro gusa, hakenewe ibiganiro n'ibikorwa. That's what I'm trying to say. Dukeneye urubyiruko dukoreshe amasocial media, ibyo biganiro muri gushaka kuvuga, dukoreshe amasocial media yacu. Nimba dufite inshuti z'andi moko tuzishishikarize kudufasha, dukoreshe ibiganiro, dupostinge n'ibindi nk'ibyo byose, tuvuga akarengane kacu. Ikindi cya kabiri, dukeneye amafaranga, dukore contribution ziva ntabwo ziva mu kwitanga. Twebwe batatu dushobora kwitanga cyangwa batandatu ko turi hano, ariko amafaranga yacu avuyemo amadolari 1000 nta yagenda akagira hariya bakabahahira ibiryo, nuko bikarangira ejo bakagaruka bakicwa. Dukeneye amafaranga ashobora gukora ikintu kiri big. Ayo mafaranga ni ugutegurwa uburyo ayo mafaranga agomba kuboneka. Ni ibintu numva nabyo bizava mu biganiro, kwicara tugategura aho ayo mafaranga ashobora kuboneka. Ikindi hategerezwa gusenga, kwicara tugasengera ubwoko bwacu, tukisengera, tukishyira mu mwanya wa bariya bari muri Kongo. So numva rero muri rusange ibiganiro birakenewe ndetse n'ibikorwa birakenewe. Murakoze cyane. Murakoze cyane Kagame kuva Kosaba. Tugana ku musozo w'ibiganiro byacu n'ubundi reka twumve Douglas agire icyo atubwira nawe hejuru y'aho ibiganiro bigeze kugeza ubu. Sawa, murakoze. Wakomeje kumbwira wanyuma sinzi impamvu wambona, ariko nanjye ndunga mu by'abandi bavuze. Izo biganiro bikenewe cyane. Mu biganiro niho hazava inama, kandi Bonfils aricyo yavuze, avuga kuko we atavukiye Imuremge, ariko urumva ukuntu havuga n'ishaka afite, urumva twabona abandi 10 bameze nka Bonfils twakora ikintu gikomeye cyane. So ni byiza kuko akomeza kubaha ibiganiro nk'ibi ngibi, abantu batazi amateka bakayabwirwa. Hariho n'abantu wenda nabo bakabyumva babifata gutya aho ngaho gusa, rimwe na rimwe kumva kuko bitomureba, akavuga ngo ndi muri Australia nahageze na papa na mama bari hano, nta kindi bindebaho. Ariko urumva abantu dufite imyumvire itandukanye, rero ni hariho ibiganiro habaho guhinduka imyumvire kuri bamwe bafite imyumvire iri inyuma, kandi mu nama burya mu biganiro niho hazava inama, kandi hakavamo n'izemezo bikwiye zo gufata umwanzuro. Murakoze. Wenda tukiri kuganira na Douglas, hari ijambo Kagame yavuze ngo urubyiruko hano muri Australia bakunze kugaragaza intege nkeya mu bikorwa byo gusapotinga ubwoko ndetse n'igihugu. Ese ibyo uzumvikana niko nawe ubyumva? Cyane wenda reka kubera kuko turi online biri kugora kuvuga ibintu byose mwiza, wenda hari zo umuntu wenda hatinya kuvuga, ariko izo zo namwe murabizi. Hari uburyo twagiye tugerageza mu buryo bwo gukora amagurupe kugira ngo habeho communication, haje ya mbere ya kabiri n'iya gatatu, ndagira ngo abantu bagenda babica intege, bisa nkaho nyine bitabayeho kandi zarabaye. So nitengi icyo nizo kabisa. Ahubwo idea natanga nuko twebwe twese turi hano, nimba koko tuzumva kimwe kuko hari icyo twokora, twoba bakeya bashize hamwe, nimba turi 5 cyangwa se 6 bumva igitekerezo kimwe, kuruta kwa kundi kuja kururunga abantu bose batazi what's going on. So izozo ko niko kabisa nanjye ndabyemera. Maze nsubize Douglas ko gukeya. Ni Bonfils rugaruza hano. Umva kandi mwese narababwiye ngo nimudatora president jewe nzaba president mbayobore mwanze bikunze. Kora ko ntabwo tuzakunze kugira gutya then haraho tuza. Imurumva. So iyo ni responsibility nafashe
nimba ibintu bitagenda neza mugomba kumbwiza ukuri noneho nanjye nkamenya uko nzabigenza. Slowly ibintu turimo turatekereza kurusha uko twari tumeze 5 years ago. Imurumva? So tumukomeza ku discouraging kino kintu, ahubwo dukomeze tumenye ko organization ihari, and then how can we improve from izo dufite. Nubwo ari duke dufite, how can we move forward from that? Sibyo? Yes, ntacyo ndabona amasaha twihaye n'ubundi ari kugera ku musozo. Rero turangiza ibiganiro byacu, ndabashimiye, mwaganiriye neza cyane, mwatanze ibitekerezo byiza kandi zubaka, bikora ku bwoko, bikora ku gihugu muri rusange. Rero tugana ku musozo wacu, sinzi ko muri twese hari uba afite ikibazo wenda yifuza kubaza, ariko kandi jewe nkora conclusion y'ikiganiro cyacu, mfite ikibazo mbabaza. Sinzi wenda uko urubyiruko rw'abanyamurenge bahagaze muri Australia kugeza ubu ngubu, ariko se ibyo biganiro muri kuvuga mubona byoba gute? Kuko nimba dushaka kumuvinga forward, action niyo tugomba gushyira imbere cyane. Abayobozi buri gace, nimba tuvuge Queensland tukagiraho umuyobozi New South Wales gutyo, kuvuga ngo aba Queensland bakaza bahora bagakora ibiganiro byabo bihoraho mu buryo bo bitanga bo ubwabo n'abahandi, nuko nguko hanyuma twese tugahuriza hamwe ibitekerezo. Murakoze. Yes, murakoze cyane. Reka twumve nimba hari ufite icyo yarenzaho, hanyuma tugana ku musozo w'ibiganiro byacu. Nanjye nshyigikiye tugaragaza aravuze nuko mu masiteti atandukanye twakora ibiganiro, kubera ko dufite amasiteti atandukanye. Wowe David uri hano wenda hafi muri siteti yacu, ukaza dukoresha ibiganiro hano hafi, naho abari iriya kure bakazakora ibiganiro, twamara tukabigira, ukabilinkinga together, ugakoramo ubutumwa bwiza aho habandi. Ikindi numva ko hazaba wenda sinzi nyuma y'ibi ngibi bya corona n'ibindi, tukazicara tugategura ukuntu dushobora kuzahurira ahantu twese, tukazakora ikintu cy'amahugurwa, nubwo yaba ari umunsi umwe 2 cy'ubwoko bwacu, bw'ishyaka by'ubwoko bwacu, kugira ngo abantu babyiyumvemo, abantu bagire babe ari ibintu kabisa biyumvamo cyane. Kuko twahoza tuvuga abantu benshi, abasore benshi bari ino ntabwo babyiyumvamo cyane nk'uko byakagombye kuba bimeze. So iyi ni suggestion. Okay, murakoze cyane. Ni byiza ko abantu bakomeza ibiganiro, kandi cyane ko n'iterambere ryaje ngubu, uburyo bw'abantu kwikominika no kugirana ibiganiro bugenda bwiyongera kandi bigenda byoroha. Habe niyo abantu bari long distance babasha kwikominika. Nk'uko bagenzi banjye bavuze, icyambere numva nuko twakora in teams, tugakora mu matimu, nubwo turi kure hakaba amatimu akorera mu mastate atandukanye. Secondly, ni mu buryo bujyanye na online, hari kuba bizi kubikoresha, twakwiyambaza nk'abantu bari mu advanced muri technology. Hari ama online conference, hari uburyo abantu babikora, ugasanga mukorera mu matimu, mugakorera kuri online, mugahura mukaganira, bigahuza abantu ku mubare w'abantu benshi, mukaba mwahurira hamwe mukaganira muri abantu benshi. So it's a matter of preparation no kwipanga, abantu bakamenya ngo turi kumwe kandi duhuje umugambi. So thank you so much. Ndizera ko nta muntu ufite ikibazo wenda yabaza mugenzi wiwe. Ubumwe ni ingenzi, kuganira ni ingenzi. Hari itsinda nkunze kuvuga cyane ryavutse muri Kenya, bararimba baravuga ngo twicare mu kirambi tuganire, tumenye abo turi bo, twiheshe agaciro nk'abana b'Imuremge. Rero mugire ijoro ryiza, naho ubutaha. Turabashimiye cyane kuba mwitabye The Voice of Youth. Turi kumwe cyane kandi muhirwe muri byose.